Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Kiore me te Wīhara by Aesop. There are two kupu hou. The first is apu apu, and it means to gorge. Tai ana ia ki te hākari, ka apu apu kia koto rāno. When he came to the feast, he gorged himself until he was sick. Our second kupu is o with a tohuto. It means to fit. E rimanga tāngata ka o ki taku waka. 5 people fit in my car. Kia areare mai ngā taringa. Listen out for all these kupu hou in the kōrero. Kia hānea nā hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te Kiore me te Wīhara, nā Aesop. Tērā tētahi kiore whiroki I mate kai. Ka pakuraru tāna nonoke atu rā tētahi kōhao iti ki tētahi whare kāanga. Ki reira apu apu ai. Ā, ka tai ana ki tāna hia puta rā te ara tomohanga, he momo nā rawa nōna te o ai. A hakua te kaha o tāna pana. Arā te Wīhara I ngahau katoa I te mātakitaki I ngā nonoke a tōna hoa mōmona. Ka karanga ki aia, ka ki atu. E hoa Kiore, whakarongo mai. Ko tahi ana ke te ara e puta atu ai koe. Arā, ko te tatari kia pērā no tō whiroki I tērā I tō tomohanga mai. Ko te kiko o te kōrero, he pērā no te kino o te rongoā I te mate. The Mouse and the Weasel by Aesop. A lean and hungry mouse once pushed his way, not without some trouble, through a small hole into a corn crib, and there fed for some time so busily that when he would have returned by the same way he entered, he found himself too plump to get through the hole, push as hard as he might. A weasel, who had great fun in watching the vain struggles of his fat friend, called to him and said, "Listen to me, my good mouse. There is but one way to get out, and that is to wait until you have become as lean as when you first got in." The moral being, the remedy is often as bad as the disease. Tēnā rā koe I tau whakarongo mai ki whakamiere. Thank you so much for listening to Whakamiere. If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko, please consider leaving a like and a review on your favourite podcast app. It makes a massive difference in helping us to be discovered by new listeners. If you're looking for another way to show your tautoko, consider subscribing on Patreon. For just $6 a month, you get early access to every episode of Whakamiere, PDFs of every Paki Poto, access to a supportive reo Māori community, limited edition merchandise, as well as complete access to the back catalogue of content, which is now more than 100 episodes. Better yet, if you're a kaimahi in kura, kohanga reo, puna reo or schools in Aotearoa, we're giving you free access. Just email whakamiere@gmail.com from your staff email address and we'll send you a Patreon link. If you have friends in whānau who might like our kaupapa as well, please share it with them. You can also follow us on Instagram. If you'd like to get in touch with us about the podcast, you can email us or send us a message through Instagram. Ko Taurapa au, e mihi nui ana, hei a koe nei e hoa mā.